Završili smo upravo ovaj drugi dan evropskog šampionata. Moj utisak, naravno, kao verujem i svih, cele publike i svih gledalaca, pobjeda našeg Almira Memića, koji je bio fantastičan u njegovoj borbi protiv Izraelca, koji je dosta tvrdi. Njega bi pohvalio kakve se udrci izdržao od Almira Memića. Negde smo našli da se on bavio ranije Muay Thaijem, tako da eto otuda to što je bio tako tvrdi, što je izdržao sve te napade Memića, koji je na kraju došao do pobjede prekidom. Istakao bi meč Camovića protiv Hamruija, Francuza, koji je drugi favorit u toj kategoriji po žrebu. Težak protivnik, kontraš, Stefan je ostavio srce u ringu, nažalost, pobjeda je izostala, ali verujem sa takvim pristupom i sa ovakvim radom kakvim je do sada bio na pripremama i na treninzima i na ovom prvenstvu kao i juče u onoj borbi, verujem da je medalja jako blizu na nekom od narednih takmičenja. Osim Memića danas isto volio bih da istaknem takmičara iz Crne Gore. To je Tomislav Đinović koji dobro pamti ovu halu Aleksandar Nikolić jer je pre mesec dana ovde osvojio beogradski pobednik i dosta interesantan meč protiv Mađara Kovača koga je on na maltene isti način pobedio kao na beogradskom pobedniku. Dakle, pobedio ga je tim kroševom prekidom u trećoj rundi. Prve dve runde apsolutno dominirao. Evo sada u trećoj prekid i pobjeda za Đinovića. Da, dosta interesantan duel Avdić-Hamza iz Belgije. Avdić bio takođe fantastičan. Vide se ti tragovi, on se bavi profesionalnim boksom, vide se ti tragovi, polako je sporije ušao tu prvu rundu. Kasnije je našao svoj ritam, ali podeljena sudijska odluka, zaista je meč bio egal. Zaista je meč bio egal, ali je otišao na stranu Belgijanca. Interesantan moment, iza mene je baš stajao Almir Memić i bodrio Avdića ceo taj duel. Priželjkivo ga verovatno u duelu sa njim. Ali, nažalost, eto, Avdić je bio poražen, ali zaista tesan meč i Hamza ide dalje, možda čak i zasluženo, nema šta. Zaista interesantan duel i zakazan meč sa Memićem. Gledao sam Hamzu, verujem da Memić zaista ima šanse i nadamo se plasmanu u polufinale i medalji za našu selekciju.